Rainbow Mizo Channel Clear to te chibai ule voin hi November tha nin nungber ni somthum ania Christmas tha December kan chung kai nai to hle ani tun tum chu kan video kan la soitel haulo US politics mi poi mo MC ta hi an suk thekna lam le an chanchin tlem lo soi ma saila a thome US a khuan in thana pianga tling verang mai thin mai chepali an oma chung ho chu an minga gang of 14 ko ania tuna an hroi tu ber hi Alexandria ania gang of 4 hi Social Democratic Party angin kumsang kha zakua somriat pakhat khan din ania labor politician tin hriat ania anma ni hi chutianga tanga ronding chuak chu ani bok ani kum akal zela anin thak chove zela tuna hian chuan the most high profile group of Democrat tita in Soitrin ania tichuan he group hroi tu pali hi Alexandria Ocasio-Cortez hi an hroi tu nu ber langsar ber ania Democrat Party chung le pona po thil ti thai tak ani baka hian Ilhan Omarite Ayanna Presley ile Rashida Tlaib te hi ania US election a hian Congress member Atan Thantlin an nizia trina swing states siam turin olsam takin an thoplam an thak thut thaya mase kunna thoktu te ai o ding an ye wangin Republican Party lam an thlop chang po awm thrin ani achan chu kunna thoktu Labor te an ngai saktok lo chuan anin nu do san hrewak ngai lo ti chuan sang ni somni US presidential election a hian Alexandria Cortez hi New York atangin ne takin thantlin ania Ilhan Omar hi Minnesota atangin thantlin ani boka Ayanna Presley hi Massachusetts atangin ne takin thantlin ani bokani ti chuan Rashida Tlaib po hi Michigan State atanga thantlin ani bok ti chuan antlina state zongjong hi Democrat Party in tuna alandana chuan nena an channa mun vek ani heng hi kan han soi kol ma sak du chan chu thil in thak theng awm don niin alan wang ania tuntruma electiona an vaya antling le ta thap mai hi Democrat lam chuan nok antia Democrat supporter tam tak chuan fir khau thop tu ti tele horror squad ti tein an soi chena sa hlea a chan chu an lom lo zonga an kal chuan an tan an hlom thina englai pua ven rengai le Democrat Party mi ni silo ma se pol anga ding box si an thloblamin omzia anei thei ani box si ni President Donald Trump po hian tun a Trump kalaya khan alo khrok khrep to boka ma se kutna thok tu te an du sak tok lo chuan an thlopna nu do chu soilo an party thoplai chu kalsanin thu boy sim sakpo an hre chuang lo ani US mainstream media zingami CBS News chuan nena an chandan hi antar lang to heng me chepathum ta hi an dinna thau hian ne takin thantlin vek anni antia ma se an din chan kutna thok tu le labor telaka Joe Biden policy kalpui tumdana an lungoi lowa an ho tunu New York atanga thantlin Alexandria Cortez hian an dinna an thak mai thaiti apuang tarup mai ane Trump nen hian anin halthin viauna Biden a thil kalpui tumdan chu an pompui thailo mai thainin asoyani ma se an thutluk na hi chiangkwang takin puan anilowa mimak danglam tak mai Alexandria Cortez hian Nizan Khan games online in a khel don ti Twitter lama aron puang hluai maya mihar sajok te chom dol na turin sum atuak thu asoi ngal boka games a khel lai live na tur link ada chuaka hemi nu lok hian reilo ta chungin nena achang ti la soikwal thuilo mai la ti chuan US dollar nuai ni a hlo chuak ngala retheite tranpuinan a pe chuak ngala ni ti US mai ni lo India National News Agency tamtakin anron tar lang ngal ani an thutluk na hi tunkar thar chowa hian an pon chian arin om ani heti lai hian kan news collect na lama kan lo mai hlau maya one America chuan November ni som ni pariat khan Ohio state in hunrei tak chung election result an break nuwa Donald Trump chuan nena achangani ti annem heta ma se zona awm le thotakin he state hi
achakna tura an project to kha ania electoral college a muza thi ati danglam don lawa beltel sa to ani he thu hi Ohio Secretary of State Frank LaRose chuan apuanga landslide winner ania electoral vote som pariat amu thu hi officialin apuanga Ohio Secretary of State hian Joe Biden a in 8% in amunem zoka in nena lian tak ani thu asoibok ani voin November ni somthum India sana zandar kuale minute somthum atang hian Arizona state lama ama Pennsylvania senator tele Trump legal team te public hearing angkha nei ani dona heta hian tun electiona Arizona state a vote diklo omdan chungchang an soi hole don ani internet lama chuan NTD in live in an pechuak don nin an soya hei baka hian news agency krangkrang in live in an pechuak don nin soi ani Newsmax bo tel turangai ania public hearing in Pennsylvania akhoi danglam dan kha kanhretoa Arizona state a hian enge an don kan lo ngai chang theu don nia thu thar danglam tak mai US election chungchang a hian a om belzela November ni somni pariat karkalta Indreni Khan Opslands chuan Germany US Delta Force tele US Central Intelligence Agency CIA te anin kapa mi pangalai he inkana hian kalum ania Germany US server munpui Frankfurt ami chu CIA te hian US election vote khoi boinan an manga Delta Force ten luchilin inkana athengti anron tarlanga news agency dangten antar langemti kan han ngai chang dewa nimin lama khan news agency te nauzinga rintlak tak tak ten anron tarlang vetanuala Homeland Security an how to pa berina ayan call Sivine News Network point anron tarlanga chuwangin thulengvel satlia ani lautura kan ngai ta deu ani news agency krangkrangin an tarlan dan hi ain ang tlang puiloma an soidan chuan heng CIA mi le sa ta hi US uisa thiam rual ania Afghanistan ven himna an kalpuina munlam atangin Germany hian kalin US server Frankfurt hian an lovom ni in an soya Lieutenant General Thomas McInerney le Lieutenant General Michael Flynn ten interview na in an soi chuak ani an soidanin CIA lam hi Afghanistan atangin Germany hian arukin an luta Frankfurt US server hi CIA te thunun na hnuaya omle an operate vek ania mase President Trump hian hetianga vote ruk kwal na hi awam don ti hi akhelok ani anrin thu an soya mase Delta Force tier 2 hi ani tin an soi chuanglo ti chuan US Special Force ta hi an wathlen hian CIA lamnen hian anin kap zui tamai ni in an tarlanga thilmak deuh mai chu CIA hi chu thil chui thiam le cyber expert te khomna ania sipai angin indona tana training nei po an ni lo ba ka paramilitary force angchau ania mase inkana hian thi panga anoma thi jinga pali te hi Delta Force lam ami anitlat hi amakhop mai pakhathi Central Intelligence Agency mi ania CIA lam hian Delta Force an local ti hi hriain an lo changlok ani lo chuan hetiang hi thleng thei om lo tak ania mase Delta Force hian Frankfurt US server munpui hi an chu saka an ven himna nuaya tuna hian awmek nein an tarlang ani rampon atanga beinale internet kaltlanga beinalaka US veng him tutur CIA berin anram sipai Delta Force an lokap chiam hi amakhop mai hetiang ani wang hian Sivine network hian an tarlan danin Lieutenant General Tahian President Trump hi atan ahim tolo antia he thil hi chinfel ani ma chuan jin chuak lo tur le White House chuasana mundanga kal lo turin thuron an pe bok nin an tar langa he thil thang hi thil tak tak ani chuan President veng tu Federal Intelligence te thlengin rin ngam ani lo mai thaya Lieutenant General Michael Flynn hi President Donald Trump veng turin ain pea private intelligence operation kalpuin akai khroi ngal bok nin tarlan ani news site tam tak chuan US Venezuela panhina ni turin
chu kong chu a zo tan mek ani antia Venezuela chu kan soifo angin vote diklo mangin Chavez Khan nena achang rangmaya atopa phei chuan dictatora a in siamta ani kha khatiang khan US hi akaltran mek niin antar langa rally nungbera po khan mi puipung khom ankom jinga pakhat khan hetiang deuh hian asoi nge ani Lieutenant General pani hian CIA ber anlo enroll ani chuan US Secret Service te po enroll thei ania President din mun hi ader thongin anria Lieutenant General Michael Flint hi venghim turin ain petamai niin antar langani heng thu hi general te soinge ania dot an soi ani lo chuan Trump hi anunna tan po a hlom thai mai thaya ani la hi unlegal challenge siamek awangin state danga ajin chuak le thin bok nen Georgia ajin turpo kha kan video masalama khan kan soi toa White House staff lam chuan anrem tilawa hrileng an chuan lam ani kha ma se hrileng wang nilovin he thil thleng wang jok hi ani mai thai bok news site rang te hian an thu chua hi in ang tlang pui ma se an chua chin hi ai nang lo nuala thren khat chuan Donald Trump hian hetiang hi a thlen a hlawa wangin foreign atanga buaina an to lo nan executive order alo sign to tin antar langa tin CIA server atang hian Iran China le Russia te tan kong hon niin anron enroll vek niin antar lang bok hetiang ani chung hian Donald Trump hian zanin dar ko le minute somthuma Arizona state a senator tenen public hearing neina tura hian alegal team te troyoma amuna ngei telve atum thauti apuanga palulul le tumru takchu ani ve hrimhrim maya heng thil thleng report te hi adik nge ani chuan President Van Himna hi an uluk hlein arin om ani tin Trump campaign official ten FBI nena an fin fiana nei te kotarelawa FBI lamin investigation lama saturin an dilani ti nizan zanlaivel khan puan ania NTD chuan FBI a enroll to mai thainin an soya Dipok Times chuan FBI lam hian an pom mela tholeni hian phone number an collect address tam takle an ming te baka data dang an nei te FBI kuta hian Trump campaign team hian an hlan don niin an soya legal team te ero an thu buai kallai buai puin angkal chunjom zeldon ani tin US election boina hian nungnuk anga tultul mai niin akhreta Brazilian president Jair Bolsonaro aron tong chuak vele thut boka pamak le pamak chu atopa chuan an tang dun tangenge niom tak ani Brazilian president hian US election chungchanga hian kanjir chiang mek ti te mani deu atang khan asoi toa International News Agency ten thu chiang kuang waklawin an chua zeu zeu to ani ma se engematak chu aom niarin thaiturin tongkam anai zeu zeu na arai toa nizan lama khan chiang kuang takin statement aron ti chuaka US mainstream media lama mutur aom lawa ma se International News Agency ten khat Al Jazeera le Reuters ten antarlan awangin India National News Agency te pon an la chong nual ani uyon hian antarlan dan hi a chip chiar dewa thulak na puiber main source atan kan mangdon ani uyon hian tukin November ni somthum dar sari le minute somni pathuma antarlan danin Brazilian president chuan US electiona in bumna vote lem atamlu tukani atia he thu asoi chungchanga hian uyon chuan Jair Bolsonaro hian president kalchuak ton mek laka anin thian thatna chu diktakin aron lantirani antia thian tha te ti tur diktak aron ti niin ansoi ani President Bolsonaro hian investigation an nei na rang le a source tam takatangin US election kha in bumna le election lem mai ani atia Trump hi ne tu jok ani ti hi tu main ansoi dulawa engwange tiero kasoi thailawani atia he election hi adiklowa khoi boivek ania totally fraud azavain election lem ani 5 kani ati top mai thil diktak alo her chu ma chu hun engemochen democratic president elect hi akal chu ma in hun tlem kanghak reni atia olsam takin ne na hi kanchang to ani atibok uyon chuan ram tam tak hroi tu ten Joe Biden hi
president elect ani anlom puilain president elect ani na atranga paithak le maitur niin asoi niin antar langa Jair Bolsonaro hian thil tlem te chau kalathir kirle ri me kani atia arei to lawang atibok Brazilian president Jair Bolsonaro hi pamak saktak ani zia chu kan thawanga hripuileng mek pokha pneumonia satlia mai mai ani atitlata ama ngein ave ve ta hlawa khami tumpo khan media te chuan angai dan adanglam to nge an be seina sa ani mase ateulo na samaya dam takin aron chuak le thuaya ama ka soyang khan hai China communist sarkar hi kahlau lawang bokin an virus po hi kangamani hi minanula natna hlom ani lo alati tho ani kha hetila hian Joe Biden hian election campaign lai khan thil trulem lo tak ati wangin akerua khi aomnin uyon chuan antar lang bok International News Agency point antar lang hlom ani uyon hian voin November ni somthum chundar som panhile minute nga khan he thu hi an puang ani campaign lai khan Trump puya hian Biden chu putarania basemana atomima hri hi ahlaulu tukani atia kha thu asoi wang khan Joe Biden hian atar lo zia sonan mi puima aron ding chuak tur kha aron tlan lut thau thau ani kha a video kha kan lo mu thau to in karing khamituma stage pana aron tlan lu na lama khan akerua khi awma tuna hian chu wang chuan enkol mek ani ti anron tar lang ani khatia aron tlan lu khan tlem aslip zau nin uyon hian ansoya khamia tang khan tun thleng hian medical booth abik taka akeru tuama atha ti chaktu tura an siam phaikhok abun rengto ani antibok US ramro pui hroi tu turmeu atana in candidate khatiang taka Donald Trump hian abol koi theikha Twitter lama election ma khan nuija siamnan Trump an asoi lai le Biden aron tlan lut thau thau lai video da polin an the darna salhea viral ana sadlu tuka wangin Twitter lamin an paita vek ani kan soilan zeu zeu to le zona in nei thin kha Facebook le WhatsApp CEO Mark Zuckerberg le anupui Priscilla Chanten US election atan hian tranpuinan US dollar makta doiza an pea hei hi an ngoi bopui rang nuwa November ni som pakhat khan an mani ngein an puang zarta an sumpek hi election felfai takle diktaka kalpui ani theinana an pek ani thu an puang bok mase chuizui ania Mark Zuckerberg hi US Senate Judicial Committee ma in soifia turin voini ko ani to bokha tuna hian news site thren khat chuan man chua ani don niin an soya US People Group Telegram lama chuan jela atang nge turani anti achan chu sum apek luna state ta hi Democrat ho lalna state avek ania vote diklo khoi kwalvelna atana sum mamo phuruknan ape nin anpu ani ama hian chuan chutianga tan chuan apelo mai thaya anthu hi lai takatranga thlir chuan heng apek na steta thunai tu te hian diklo takin anlo mansak emmi ati thaya Twitter hian chuan Trump hi an huati hi election ma de tang to in alanga president meu account hi fact check te an nei sakfo to Mark Zuckerberg hian alo social to nge Donald Trump thlawang hawin Twitter in US president meu account fact check an nei thin chu thil ti om lo le moi lo ani tin alo soi to ani henga tanga chut hian diktakin sum hi athonga mase Democrat thunai na state ho hian diglo takin anlo mangta si ani thaya hei wang hian a boy pha ta jak jak mai ani Trump supporter te an thinrim wanglai alo ni nen ama hi an pu chhautan mek ni in alang boka news site thranga an thu tarlan dan atangle ama president Donald Trump thawang hawa nataka alo tong to te han chui kir hian hetiang atan hian apein arin lo thaya mase politics a hian chuan thil hi thleng thailo awm lawa thu thar longai changzel phodila tuntrum kan video chu kan du tok le phot anga Janin Thimlima internet kaltlangin Arizona state senator tele Trump team te public hearing nei turkha NTD chuan YouTube an pachuak don ti an ti chiang towa in lowen thau don nia
clear tu te in zawai in December tha lali suwa pian champha kan lom na tha hi dam taka chuang kai thau turin du sakna kan hla na chau